She'll have face Agam gundush me so video me yerig gura me son video hanella a Jane of fadden teirm well chadacha Jane all hi be amser racket you ha emigrote hachert fat go fat 3 Mìosan ha mi vi glei rang sin an over nach dra me video hanella ganol ha mi Raunsach of me loch jonsach in the galig tuv a mui allapa agus allapa nui agus ha sin a vi glei inchinach hurst et rumbucho rein fichet frecherstjen eing don servi agus hur meshe barach ceher ichet mar sin ha ata gloracham agus ha mi nachas I gan Jane mi ahresh da journal agus ha mi a brian rish faculty mi yen sin a ha mi emigrant yen of have galig an the Melbourne ha sheen common Gaelic Victoria colia common Gaelic Victoria curra written ure a feaching an bliana seo na Mìosan sa chai rein sin lábági. Nuair a hánig mé areis a Canada hurst me go me a Jane of Gaelic ag balacol rin a dynne sa chlas Agam agus fa sin a dal go ma ha me astas mai go sin ma govel sin ma ach ich sin lábági agus hai sin ma fa gyfyd dynne fel trwy'r Jake ha me crechen ach Chean Davies a rein sin mar sin chanil mi bulach cínseach va a holir goma agus ha sin a dal sin a yen of an aflian ha sin an dachas gan Jane sin lion bagi gach teirm an aflian va céili ann ag tai Seadh agus rab va ma vi bre ha rab a vi chin vi chean gorit agus vai ma vi brin coloris or ha lan feastrach ag mi yen Gaelic out in Australia vi chean ata agus gus ha fés ech a catcha vel na clarion agus written mar sin agus vai mis mani va sin a brian mi yen an honest project a vies Agam ech an am seo ha mis mani mi yen honest project mi yen dulchaint Australianach ma vies dulchaint Australianach an chanel sin cínseach ach ha mi a dachas gan bí clarianach an bha na dynne a deach an tágal an Australia leis a Gaelic fa cean ata agus ha fís ech rab catcha vel clarion mar sin. Hánig mi areis fa Canada vi chean 5 Mìosan agus ha fís Agam nach ilma chut Gaelic chum má sa bhaid nuair háisich mi rís na vlogaichean a dhéanamh. Get a mi go brian gach seachging a chanel corman Agam a bhí brian Gaelic an an dói socialta a chanel mi go brian mar teacher. Mar sin
Sin an rotella a dhéich Common Gaelic Victoria a mis seo or ha fios aching nach chael Gaelic na canan cowersneach a seo sé canan a chlach gomit ans na seomrach an teigis agus cha chlach gomit Gaelic tuva mwy an seomar teigis agus bha mé leibhichéan ag an olhaid mi language acquisition agus thuirt gon bí duine a gcéansa go canan na seaar nuair a bheith séit go chlach ríis na curseachatan achit agus ríis na rutan ar a haid mar sin raon sin cabadicus ceart sé net an nata group neo craft an hún a haunan sin agus bha mé an dul gon séid na luch lavish va hús gan cabadicus ceart chadánig it ach hánig cáig luchiansa hí agus reinit gléfa ríise Gaelic chad a bhréannig mór an bhil idir réan fescar agus mar sin bí sin rigéanamh cabadicus ceart a ríist an aflíon codeach. Fes go má húsí dé ha ríis? A bhilagéanamh codeach? Seall sin codeach a ha súsí a déanamh? Déimid a dhéanamh a seall? No ara bha dá bliana a gaiir. Fes go má a bhidsaí dé hatas a réis? Bhain póca vic son Karsten. Ha mitsaí a fóil póca bheith. Agus seo dólas. Sé ha dólas réis? Fes go má a ní fiche? Fiche? Tigere? Ha a fia? Ha a déanamh féadarach? Déana dahan a hawn sa chlá. Déana dahan a hawn sa chlá. Dwi'n is got down, agus. Sin é stocha. Ha scoil erich náisianta a tíing. Bí scoil erich náisianta ann ich ceann seachan go le. Ha sin ann in Australia a déasa mi gyma ha mi mór a bírin a bhí dollar as ag Australia jés get nach bí mi ann fat ceir leion, caig leion, cha bí mi ann fatúne bhór. Ja, mi is man ich nach hel me rotella ann bechog am a bhríon. Chanio mi a grut exciting a dhéanamh rinne 3 mísan sa chai. Bha mi ag an olhaid fat na húne agus bha mi a gapa cóir i Common Gaelic Victoria agus ag an olhaid agus chanil bethe eile ag am tufa mwy sin. Agus well, ha an teirm deis le níis. Ha Agam rééis an ahris a curas deach de húne. Agus as déan sin a dhéanú ha mi an dochas gon déad mi vlogaichean eile. Agus ní mi video as an scoil náisiant ha mi cínseach. Hacha rotella, ha mi ar a bhí a Twitter agus ha mi is manichig gymfach go ché as a BBC na vlogaichean Agam agus is dé I na vlogaichean Agam aiching urí meise ar Twitter agus chuirí teachcarach dem a gra betolacht a bhí nad like foreign correspondent do BBC Alapa or haid bhai I lorig duine tufa mwy Alapa go Gaelic agus thuirs mi betol go jeirh bín cháideo nach sin a dhéanamh agus chad a scríbhí a reis agam fat like da cheachking agus bha mi as manichig well sin é chad bí dat a tachart
ach dé sin chuirí teach goreach eileám a gra ha mé déanamh scéalach mí an oladú an betala datará agus bha mí chátrang agus chácí agus chátín mar sin go cínteach thuirt mí. Ní mé sin go dearmh ha mí chátálaiste agus rain sin chláiríonn Skype anamach san aiche is dégam hánig go reisbal na chlásach an Gaelic agus am rud na dheireg chola mí thuirtí well okay thuirt mí a Facebook ha mí a déanamh seo ha mí cho excited ha mí na BBC Alapa for an correspondent inis agus thuirt a thula duine ar Facebook a cimar an o'r yn gain sin aiching or chan o'r yn gain BBC iPlayer aing a seo agus scríb mí donche van BBC am ferrig tú na clarion nyo am peace hugam nuair a haid jeisiil agus thuirtí fed agus ha mí dearach a fehefaníis son an clarig a cha sin cho exciting. Ma thuirt mí sa video ar an míró seo go trich chaneal fís ag duine go bhfuil Gaeligaching seo agus seach is dócha gan bí mí becin rá láidir mé dhéan sin ar an etalín agus ar Twitter ha mí a gra ha mór an Gaelig seo ha Gaelig go thula duine well chaneal sin ceart chaneal sin nach dachéad nó trícéad tá mí smaoinigh ag ha Gaelig má go dí an duine a danaring cáiríonn a dhéanamh ach go trich ha duine a smaoinigh duine an Alpa smaoinigh nachil Gaelig ach an díomh agus mar sin ha mí an dochas leis Twitter agus leis na vlogaichean agus rutan mar sin bí físach duine go bhfuil Gaelig ann get na cha sin riamh choláidir rís na duine an Alpa nuach a gannin sin bí físach duine ha Gaelig ann in Australia agus nam being BBC nam being BBC naiach bí sin chámad an choius nach a seo or ha sin cimar a chanas mí seo ha sin seorsaide áisteachag rain gon bí ché Australianach nó fér Australianach an television an Alpa a brian an sa Gaelig agus va thula duine chátálaiste leis sin gon bí mí a déanamh sin ach ha mí chail mo chuid Gaelige agus bheit mí tí agus cí agus ha eice gon drain mí imig marach gan agus go rá mí a bríon mar lenamh amadanach ach hí sin ha sin a gáil Hamia, a coffee, cappuccino. Coffee do. agus dé bhá a gáil Bashing at all. Yes. gáil húsí dá rinnes agus a níos ha a gáil coffee dé ha mitsaí a gáil Hamia go tea do. Agus Hamia go fianjin. Agus do fianjin. agus a haime a gáil tí chuideach sin an deach is jaar Ich wie lemech agus bitches. Nee, ich niet. an do dhéichiú an limit agad seo dólas ag ícha limit Leisgeul. Very glad.